से पुण्य कया पवित्र स्वराज बहुथिला कला कल्हाणी रूपे फुटोथिला तीर पाद्धपलतारे सारा सुवर्ण चंपक फासी जाउथिला केते बत्तचित झराफुल माने एही कळे नळदी निरंजन किंतु आज ए कोन वर्षा बिना नीलबर्ण पादप झरणा शुष्क आणि सुर नदी भरी पछे नाही पत्र फूल पायना ओडे संगीता आर प्रकृति संगीत फाड़ फाड़ गटी
ବସୁନ୍ଧରା ବିପନ୍ନ ହେଇଛି କାହା ପାଇଁ, କାହା ଅଭିଶାପରେ? ଗଛି ନାହିଁ ଫଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀହୀନ ଶ୍ରୀହୀନ ଅଯୋଧ୍ୟା ତେବେ କି ମହାପାପୀ ଦଶରଥ ଠାରୁ ରଘୁବଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ରଘୁ ଆଜି ନହୁଷ, ଅମ୍ବିର, ସାଗର, ମାନଦାତାଙ୍କ ଭଳି ତା ଜୀବନ କଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଜା ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ କିଏ କରିବ? ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କାହିଁକି?
ରାଜା ଦଶରଥ କୁହ ଗୁରୁଦେବ, ମହାପାପୀ ଦଶରଥ ଠାରୁ ନିଶେଷ ହେଇଯିବ ଏହି ରଘୁବଂଶ, ଯିବ ନାମ ତାର ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରୁ। ଶୁଣ ରାଜା, ଗଣନା କରି ଦେଖିଲି ଯେ ଶନି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ତୁମର, ଶନିଶ୍ଚର ଜନ୍ମରୁ ତୁମର, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣା ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ରାଜା। ତେବେ କିପରି ହେବ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁଦେବ? ନାହିଁ ରାଜା, କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଅସନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ଦୁଃଖରେ ଉଠିବ ସଜଳ ଦୁଷ୍ଟ ଶରୀର ଦମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଶନି ବଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ରାଜା। ହଁ ହଁ, ତୁମକୁ ଶନି ବଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ରାଜା। ତୁମକୁ ଶନି ବଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଦିନେ ତ ପୁରୀ ରଘୁରାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶଙ୍କର ଅଶୋକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଅଛି ଅଛି ମୋର ସତ୍ୟ ବାଣ, ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଷ୍ଟ ଶନିକୁ। ହଁ ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ତାହା ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଷ୍ଟ ଶନିକୁ। ଶନି ଦୋଷ କରିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଉ।
좀 잃어버려. কিভাবে করেছি অযোধ্যা প্রজাগণ কারা অভিশাপে শ্রদ্ধা হইব শুনার অযোধ্যা কোন শপথ দেবে? জয়! শুনে মানব! সৃষ্টিবাদী সংস্থা! সৃষ্টিবাদী গ্রহণোচ্ছলে সম্মুখে সংগ্রামে ওঠে দিলে সৃষ্টির মানবে ଦଶରଥ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶନିର ନାମଟା ତ୍ରିପୁର ପକ୍ଷରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଖାଇ ଯାଇଥିବେ
ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଜୟ ଆଉ କାହାର ପରାଜୟ? ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ମିତ୍ର ହେବା। ମିତ୍ର ମିତ୍ର। ହଁ ମିତ୍ର। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ମିତ୍ର ହେବା। ମିତ୍ର। ମିତ୍ର। ହଁ ମିତ୍ର, ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଏସରି କାହାର ମିତ୍ର ନୁହେଁ। ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ। ବଂଶଟାକୁ ଚଳି ବୁଡ଼ି শ্রমিক দৃষ্টে কেউ পরে পরে
ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ। ধীরে ধীরে আসি যায় সুন্দর লহরী সূর্যাঙ্গ রশ্মি সাথে মনে হয়েছে এইখানে পরিভূমি কঠোর তপস্যা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করাই হেবি এই ত্রৈলোক্য ধামে মনর সমস্ত ভ্রান্ত বড় পরিণন্তর আজিব করবি কঠোর তপস্যা বেদাধিবর চতুরানন হেন এই পুত্রର সহস্র পুরাণ। নব সৃষ্টিରେ ବହୁ ଜଣେ ତପସ୍ୟାରେ ମୋର ହରିଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହରି ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ଦେଖା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍କପଟ ଦେଖା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ। इतिहासिनी मुझे राजरे सजानी प्रीतिहासिनी
तुम्हें आया मेरी नारी चले जाओ वो सम्मुख सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड का दर्शन व्यतीत नहीं किसी प्रयोजन मोर चले जाओ तुम्हें वो चले जाओ चले जाओ आशा तो वो ऐसी निष्फल चले जाओ वो सम्मुख चले जाओ तुम ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତପସ୍ୟାରେ ତବ କୁହ ପୁତ୍ର କୁହ କିବା ଅଭିଳାଷେ କଠୋର ମାଗବର ପୁତ୍ର ଅକୁଣ୍ଠିତ କରିବି ପ୍ରଦାନ କିଏ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପୁରାନନ୍ଦ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେନ ଏଇ ପୁତ୍ରର ସହସ୍ର ଯଦି ଦେବ ପାର ଏହି ମନସ୍କାମନା ଅନିଳେ ହସ୍ତେ ନହଇବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦାଳର ଚନ୍ତି ଯେତେ ବୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଟାଇବି ପାଦରେ ମୋହ ଆଉ 56 କୋଟି ଘଣ୍ଟାକୁ ନିୟନ୍ତୁ ହେବ ଏଇ ନର ବାନର ହେବେ ମୋର
ସୁଦାର ଦେବଲୋକ ବେଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ ଭୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଏହି ବରଗୁଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ ଦୟାକରି ଉଡ଼ାଇବି ବିଭୁବନେ ବିଜୟ ପତାକା ହବ ଆଶୀର୍ବାଦ তথাস্তু পুত্র হরি ত্রিভুবনে উড়া বিজয় পতাকা হেন্দি সলিনী সৈন্য সেনা অসংখ্য দানব লঙ্কা নগরে কর অধিপতি যাওଅଛି ବତ୍ସ ସଧନକୁ ମର କାର୍ଯ୍ୟ ତବ ହୋଇବ ସଫଳ ହୋଇବ ସଫଳ আনন্দ 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 মহা আনন্দ আনন্দ মহা আনন্দ আনন্দ বহুদিନ ପରେ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ବର ଲାଭ କରିଛି চিন্তা ନାହିଁ ମୋହର সমস্ত দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে ପାତାଳକୁ ଜୟ କରି 21 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଖଟାଇବି যুদ্ধরে করি পরাজিত বার্তা রখিবি আসরে মোহর বিজয় ব্রহ্মাণ্ডে লঙ্কা নদে করিবি রাজনী
ପ୍ରସାରିତ କରି ଲଙ୍କା ନଦୀ ଆଧିପତ୍ୟ କରିବି ବିସ୍ତାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ତାପରେ ହେଇଯିବୁ ଆଦିତ୍ୟ ବୀର। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ରାବଣ ରାବଣ সমগ্র পৃথিবীর তেজচালিত মামাই লক্ষ্মী ঠাকুরানী তাহারি বুড়ি ভয় পুরন্দর নানা প্রজারঞ্জনমু লঙ্কাধিপতি কুবের আজি সেই খুশি রে নাচ গীতর আয়োজন করা যাও তিলোত্তমাକୁ ଆସିବାକୁ ଖବର ଦିଅ। এই শোনে উচিত তিলোত্তমাকে
आदेश महाराज। चली जाओ चली जाओ 어떻게 알잖아 단어버티 구매로
ଧନପତି କୁବେର ତପସ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱବର ଜନନୀ କେଶା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଲୋଭି ଅଛି ଠିକ୍ ବିଜୟର ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନପତି କୁବେର ଆଜି ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଛାତି ଫୁଲେଇ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଲଙ୍କା କାହାର କାହାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରି ଆସି ଜନ୍ମ ଜନନୀ ଏଇ ଲଙ୍କା ମାଟି ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସାଜିତ ପଦ୍ମରୁ ସୁଜଗଣିତ ଲଙ୍କା ମାଟି এই লঙ্কা মাটি পাই এই সমগ্র লঙ্কার প্রজাগণ অতিরিশি কামনা করন্তি তুমে পুরি আসিছ এই লঙ্কা মাটিকু কাহিকি আসিছ চালি যাও ଚାଲିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ଧନପତି କୁବେର ତୁମେ ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନ ଏ ଲଙ୍କା ମାଟି ହେଉଛି ରାବଣର ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ରଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋରି ହସ୍ତରେ ଅର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦାନ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଆଜି ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ ପାଉବେଳେ ପରାଜିତ କରି ଛଡ଼ାଇ ନେବି ଏଇ ଲଙ୍କା କଟକା ତାହେଲେ ଆଗେ ୟାର ନିଶାଚର ରାବଣ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ତେବେ ଉଠାଅ
रक्षा करो नारायण नारायण साहब ना बड़ा मुकुट ले जाओ विश्वनाथ मोला रक्षा करो नारायण रक्षा करो ଦେଖିଲ ଭଗବତୀ କୁବେର ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଜୟ ଆଉ କିଏ ପରାଜୟ